Do you have a boyfriend? Not really, but me wa bestie idea ho. And you was say? What the one who bought me training money the wedding me and I make fun and say, Matia Siamo. Now ya take it from there. Now I told Pan, you better know I told Pan and go here. Just say, what have me and Cassa? She saw Bema at a free train where we now home, Babon so say, what can I vibrate in here, baby? And here could see a be what training say, and woman send you all wa beno. Now I am a wa. Just so one Lucy cry. Mama. So what I say? The real cotier be remunerated better than so I made a train be man. Okay. Now my position me. Okay. So when we lie. Now me am I then maybe a big mama. So what okay. Now me be a woman and yes I look at the man so no way you. Cotier no so shemenu. Okay. I'm Miss Mayor Day. Me a word mamma fear no money to see you good. Why yes son we now no banner. What that now vibrate say now when ya the shame. When ya kwatina she training, this can count na won ka se teche ma ye den. Ya kwatini shame. I am trying. What I am la pa na wo den ato. Ewrade mi nyampa nka. Na watsena so. Na wine no. Na wine. Sister. Any wine say, oh wine ni say ya say. Uchi. Tesa uchi mo no aka se ka na kuma. What sawa Brenna untimi ndi amia medi? Oh okay. Oh yes. Sawa Brenna untimi amia medi. Enti what dey yen ha be me do beto o me ride o. Let us one kasa you be in the mood. Teche ma betimi abo dog me do nyame. O buwa sister. Wo be ba sister o no dampo. Hey! I'm so happy watching my mesmerized body eyes. 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 Ebusia for ya mama kwa babiem de mobade na yas out of show so when ye bon ka ye subscribe e YouTube channel no original na yas 1 TV subscribe ja comment like na chere wade e wase e maye nene ye ba be kasa afa romantic relationship na eye se obema ehia wo ba a na neje no ho na o romance no na wonni no oba no ho timi fo unya feelings otede nenso wentimi ni na ene mene mapamfo mienu ya tenase ya ji adwa ye ba ababe bobo hu ahwensi mu ahwete mu nyina e de abrew anso de wade wagenkire e de aba ebusiafo me mama kwaba e de mo pade na yas adult shows me do fefe Nana ya papa bi beauty queen. Praise Allah. The empo na so no. Kumiwa na bet me afem Prissy baby. Oh my goodness. Prissy baby ba kope. Odo you ene ye be kasa afa a romantic relationship ho. Eye se obema ubehia wo oba na ubehia be ma bi. Na wo don na tembia no romance o bebia wo pe bi romance o na wo ho afo na kote ye ne paadie wo so won fa nhye twenu no ne wonder woni wo eno wane se romance nko a na wo tafre ba bibia ma e ya na pressure me tie phone nyina to me dear enye kwame dear men support because Dr. Fokra says sex ye drew. Edie ye drew. But na edie nenso enye 2 minutes dey bi. So obenya wan kasa obenya obema. No mo be tafre mo aja. Obe kisse onso be kisse no. Nti obe so kote anim na wafia no de abahwe wana se no so abekoto na ntema tafre twanim be wi na ho afo.
so obey yes be the squirting so John so say then ebe wie na ma me no ndi wo de debi eno de enko ye owie wo say doggy bi Oma o doggy bi na so de net so na wo tsena ne so na wo twi no na ho sepe na o tafre wase o di like o tafre o twem wie na so o tafre ne kwate mu wie na se wendi wudi a I mean I had to send na wasa ka foma na wendwam okay debi enti e na wo tafre mi wie a when you were be hawa na dey enti na se o di still I was so on di chese we kum o woni wentwanity debi I was so on di o ma won say yes where do you send so share so kwa we are no akwa akotena me dear what afre me twani mu na se so me so kwati mu na me fe ho we a e wo se wondi me se me ni je dog mu pa o ma tese dog na me ma wa me amitimi eye ma ugina wona don se guachi star na me tweki wo se na wa anya me we ya na debi na se wa gene me body no e wo se wondi me na me hu nsisi me ho so eh busu ya mo nya agen kra aye de ye pa praise la de wasi ene say sesabio obetafre ni twem a romance no na sabio obema ni twemafo na wonim adai wokoya na wo bai nana ya odo ye praise like woni ne ya adweno da be mintu be ne nya e di enti na washia be ma na me kasa me ma no ma no ye kokko no no ode ne katrema ya wura wotwe yi mu na ne katrema yi ni na mu na wa wo hwe face na wo hwe body na wo timi ba okay me kasa na oda ho na so woda no so oto wona no ono so na no wo wotwa ya no na wo le kwada na wo homa sister wo ho beba the we ne katrema ne hye wotwe ni mu no wo ho befo okay wo ho befo pa ntina chese o pese o chese ehun hia se be ma o ne be ma wo no ma mu romance wi a be ma ehun hia madam ehun hia ebusuafo ana ya de wo se ehun hia romance no eno ane edie na o romance wa wadi wa wi nti wo se ehun hia se be ma obe romance ne wi no asan de ne kote no asan hye ne twi edi no ya asamu na se presla de wo kan de untimi ne be ma bi ntina be 1 month a mo romance mo ho a wan fa ne kote hye wutwemo ni o na debi na wo de wano abo me twani mu ne de wadi me awie and I make fun say Matias ama na ya take it from there na watopa na ye be kwa na watopa na nko yi a chese wa ha me ankasa hwe se obema atafri utwe mu awie na wo ho ba bo se wo so sei wo twa na vibrate na ehia bibi ehia kotie bi wo twani mu se enwo mu se ne o wa abe no na wa anya ama wa chese wa lucy cry o body na nkasa kwa chese feeling bi e wo se o body ni nya no who deny sa feeling no enti media necessary there ene o lucy pa chale o hu ne ye koso o wi ase so sa wa dwe na bra ba bia me wo na ho ye de nana ya hello dear chese esa u lucy oboa de o kan no kre onko shia takrema bi atisa ono so hu kotie bi da ohu na kotie ne takrema papa atisa kotie forget mama wa shia bude ya mutara mi mama wa shia katrema atisa kotie oh shia yentia takrema betimi abo dog mi do nyame obuwa sister ohu be ba sister ono wo dampo shia pa la katrema ebusiafo ene de achimisem ene de flow no edoso ene de ebusiafo ye try wa bazisia ye ba ye beto aso thank you I'm so happy watching my mesmerized by eyes. 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 Everything for mama kwa baby made mo bad na yes adult show ya we dig so adani there o she cause so na subscribe our YouTube channel na so my original yes one TV and subscribe it share comment and like it MIA.
Eze Nanaya. Yes dear. Your person chire ne say. One oboiti. Ase be ma na do fu 1 week. Enya de abepene. Eh, na ma da apene. Kote ani de obedi o. Na emomu no, obedi atete mase. Ya se izu na ye kokwe na afi de ebe pushia ba me kotena nsuo. So mitimi nya sa adwuma na. Eh, ye o kan den so menti ase. E wo se ewo ma 1 month bi. Na me de kakra fa ma ya ase. So what ya se? Na emomu na ntafremu ni de, eno de. Manage. Ese opese o kire say entafremu no eye leken ne romance no e na ye wo hobby but e die no se ye de kote ye me show o mpe because kote ye eti ma de yi say eti mi kura ma ye de e change. Okay, nti ye di ubebra eti mi ma twene ese yo. Se what ya se. Na mom katrama no so hye ho a katrama na nsa hwe. De mi twene ti a na ti mi nkotena nsu hye so. Na mom no de kote ne hye ho na hye ho na hye ho mi twene ba sai. Okay. Enti na mi nua ma mu bi no mu di akotra tena nsu hye mi mentena nsu hye so. Okay. Presla, acha sa woni be mate. Na se Eric ni nyina wo kase wo tafretafru twem wa som wo turumu ba bia 1 week a eza nya de abete ase o Debi meti ase kwa enye yi efi se wo gene me body no ena be ma me to me ne be ma obeye saka no ono ala sase bi na adwene ni ho because obem embema ni bi wo ho a o tafre ne o soke ne dege na ne kwotse na ne ho mba di se odi wansa na ne ho aba na obema we ba be kase ono be tafre wotwema on so tafre ne kwotse ho a sen no no ne ho beba nti emese sa bema ne ko odi obi wo ba bi. Okay, na chere say o pese wo chere say woni be mate na say wo romance o le kill for be 1 week pass woni wo twenim ana me hu so ye be ma na o le ke me dia wo tafre me twemu dia no eza dia wo kan die ni nji ni say wo boyfriend oh serious boy and now be me bi wo di we chia wo di na ya se ye o de yenko yenka die na asem na me pese ho na ahwefo ne atiefo ne pese wo mutie no wo mo hwe oh boyfriend o de yenka die na asem e oh boyfriend na because as pedie too much die ne do so na ma so na ma me ba we ma me nim say bebere na eye adwuma sem ofire adwuma ba I mean wa feel ne girlfriend na na say wa feel eso romance o ka nye de bia kwa na me ma no feel di what sawa brena untime ndi amia medi. Oh okay. Oh yes. Wow, sawa brena untime amia medi enti what dey ye nya ba ye medo beto me ride let us one kasa you will be in the mood. The person ati ase ne say wo boyfriend na. Oh, men kase me wo bestie idea. Do you have a boyfriend? Not really, but me wo bestie idea. And you what say? Oh, say ni padie oh where was someone say you have to be a bad girl. Oba wo pedie bebere die and you what say Priscilla? Edie dentia, edie very nice. Seriously, very nice. So we know be a otimi do ye pa. So we onyo bi otimi din nanka we onyo bi otimi din ye pa. Na ya sanka we jai santa free money. Menka say no nye. Eno so ye. But uwi a kele no. Kele no with edie no. Na just say why ye bibia. Na wa anya dia. It's a no for me. So what didn't you say? Oh boyfriend. No boyfriend pa. Oh yeah sure. Serious. You know na me answer. Baako. Now don't you think say they be asem ya open tafri mu ni romance ni eniema be ma de ne kwati be hye utwem a wo mpre no onye sure so be fa bonti e be ma na ye basa da be onye sa adentia the reason why ntia onye sa na say etwe no me fichiri mama no so what you say the we are kotie be rure mu na we beti de no sa na me de twe no be ma no okay na ma position me hu yi okay sa we hu line na me ya ma ye den me bie mama so what you say na me bie mu ma na nya say odi katrama so no wawi o kotie no so hyemanum okay me so me ye den me ye hu adwuma me fia no ma no ti say yogurt so what you say and the we no ne katrama ne hyemase na wo ye no e ye de kran say fine nice okay doko no ho beba no so no ho beba eno kwa ede aya try bi hwe okay eno mpo ekoyie e ma be ma nan kasa na de nti na obefa mechi wan fa mechi da enye no kre nti na say wo de wo pa ye romance na like say e ma de takrema no won say takrema no so ma me cho ye se ebi wo ho no mo a ode ano no takrema na no fa ni nyina ho no odi nunu otwa no tokro no odi nunu okay bibi sa na ope wo why yes na wie na wo ba na wo da wo na wo vibrate say na wenya dia hye
when ya kwatena hwetwe ni sister nka wontena won ka se techema ye den ya kwateni shem aya try wo da ya bla na nche pa na wo de na to ho ewurade mi nyampa na watsena so na wine no na wine sister any wine say oh wine ni say ya say uchi tese uchi mo no aka say ka na kuma sister anka wo fe twa ne kura to on tafre mu biobe ka tetale mami wa enya no madam so ba madam ase ka tell me bisa kwatie abusiafo aha ye de ye ene de in fact me feel ene ekchende ane da na enye de na yas adult show ena betin semwe styles eniema bia obehyehyia de ahibi misro subscribe ewo original na yas 1 TV share like tawadwen kire wasie we nya ntokwa enya atemdidi na anim se yen no no ye the more levels ene bebro ibe kopo ase akwa rasie ebi ama me wotani no ebi yi ma me wotakrese nche akwa kofansem bede e de abro nana ya it will final words I would be ma man na wo mo pe romance na wo mo pedie wo fitin ya rudu no wo mo pe kotie die no wo final words e mo mama enuanu me ne adofo asema me de meka che menu ama ne se kotie bi sei etwe kotie bi tim metwe tete ema nsuohie ne nsuohie de ne pra nsuohie no kotana so kotie ne be za ma na tete wo tana so wan yi akora de be ya na be ye enti menu anu ma de mpese meka che mo ne se leke no ensei etwe because waduro ne woma ni mienu timi sei enti se de be ya woma be sei waduro ne da bi ema ne ensei ansasa no akotana nsuohie so ma sie ho no be ma ne nye den onfa ne ketere ma ne nye tise kotie na wo homra na wo homfo e de na e de sei me pese mo try bi hwe mo try na mo be frɛ me adi ho adanse me da mas Priscilla na ya vese o hye camera ni na wo tu e ma na wo mo mpedie no edie na mfaso wo so no mo mpe no mpeleken no ka bibi kire o ma me minua no mba mo wa abonti amohwe me say obebia o mpedie no I mean there is something wrong with that person oba de o ho a je say ye twe na nkasa na nyankopon bo ma ye say ye nwom etete kra na ndro na abai usiesie on kama no asan kwaji ahyo se wa ma ye ndiwa minua ba ubenya stroke memetimia a maofu assurance say e ma bebre nya stroke wa outside na ye di a ye ndi wo munti ye beta frɛ wo twe na ye ndi wo ma ho nsisi wo so no yes tese ubenya stroke totally ma yendiu na ho ensisi ho so na chese baby entene bia entene enti se wo mpedi a ene wo de mesetie mafutu ya mede ma we na papa beda masepa ma yenniu edie ye na forget etafri twemu no ma yenwo otwani mu ye minia meda ase. Thank you very much. Nana ya yeda wase so ba mi show yi so chia adofo mienu na fa social media handles etujama why ati meda madofo ne me customer sponsor ase eye domi jim na me chia me customer sponsor nyina ene me ma Linda o London me chia no pa meda na so na ma medru sei na emom sa wo hwehwe me e wo Facebook a media ye eye Ruth Amponsa me Instagram so Ruth Amponsa medamase Priscilla she camera ni nampa chuchia wadofo mienu na fa wo IG etuja me so me chia me bestie Innocent aka Ratty baby a obi a me chia we na me chia me nua no so a omwo Madina me chia obi bia madofo me chia mu nyina me social media handles so Priscilla Kumiwa e o Facebook Priscilla Kumiwa e o IG Medafo program I'll share it will say so I'll share when you obi asha ne niji etikosoa na hwehwe yen ewo YouTube original yas 1 TV so na show ni di de na yas adult show unim say yen no yedosuko yakwa akofa ensema ehinta nyina edu abro ichia mi kunu na nasafo kantanka Germany fo nyina Hamburg titiri Hamburg ene America abro chira fa na nyina onyankopon ensra
me papa Dr. Isaac Usubempa Yankopon Shara baby bia obi afi Reverend Obofo APC Ajewonsem Eradin Shra Prophet Pega Tamaklu Breaking Yoke Fire afi michia obi biara adane da ohwe me medamase makram love you all kiss